Saif Ali. Bachelor of Sharia and Law, Aishat Lahfa. Aishat Nada Farid. Azla Rashid. Muhammad Aish Mustafa. Bachelor of Sharia and Law kohun sanad hasil kuri 10 wenina tahniya dannawa. Alon demmi dannawalani Faculty of Engineering, Science and Technology in hingi ekeki bachelor degree course nimma sanad hasil kura 10 weningenanta. Bachelor of Arts in Architectural Design, Mansoor Zakir. Zayan Muhammad Rashid. Bachelor of Civil Engineering Honors, Fatmat Shifla. Muhammad Maid Abdul Muhsin. Bachelor of Computer Science, Ahmad Atuf. Faculty of Engineering, Science and Technology in Hingi Bachelor Degree course nimma sanad hasil kuri 10 wenina tahniya dannawa. Shukriya Council Member. Faculty of Hospitality and Tourism Studies at the School of Nursing in Hingi Bachelor Degree course ke 10 weninginantang ilan koddevani. Faculty of Hospitality and Tourism Studies ke Dean Alfalla Zinat Solih. Alfalla Zinat Solih. Assalamu alaikum. Arun Furtami Danawalani, Faculty of Hospitality and Tourism Studies in Hingi, ekeki degree course nimma sanad hasil kura 10 weningenanta. Sanatta Basawa Devungedi, University ge Council Member Dr. Ibrahim Muhammad Gariyo, Algonwarang Adaberikamaiko Eden. Dr. Ibrahim Muhammad. Bachelor of International Hospitality Management, Muhammad Zaim. Shamil Hussain. Shazim Ali. Bachelor of International Tourism Management, Ismail Yanish Sharif. Mariam Rafiat Naim. Faculty of Hospitality and Tourism Studies in Hingi Bachelor's Degree course nimma sanad hasil kura 10 wenina tahniya dannawa. Aran demmi danawalani School of Nursing in Hingi Bachelor of Nursing course nimma sanad hasil kura bayad 10 weningenanta.
Bachelor of Nursing Distinction Award ayako sanad hasil kura daswani. Ahmad Aman. Najiat Jamil. Bachelor of Nursing, Aishat Amatullah. Aishat Hassana. Aishat Lahfa. Aishat Liva. Aishat Lubna. Aishat Lubna Faiz. Aishat Mahira. Aishat Maliha. Aishat Sama. Aishat Samha. Aishat Shara. Aishat Tuma. Amnat Hamna Hussain. Amnat Noora Nizar. Amnat Rushta. Amnat Ruya. Amnat Shania. Amnat Shafana. Amnat Shifa. Amnat Shifa Hussain.
Faiha Hassan, Fatmat Nashita Shoaib, Fatmat Rishfa Rafiq, Fatmat Salwa Rashid, Fatmat Shana, Fatmat Nasma, Fatmat Zaina, Bachelor of Nursing kohun sanad hasil kuritiya 10 වෙනි තහුණියා දන්නවා. Shukriya Council Member. School of Nursing at the Faculty of Education in Hingi Bachelor's Degree course togge 10 වෙනින්ගේ නන්තන් ඉවුලන් කොද්දේවානි School of Nursing ගේ Dean Alfadila Asia Ibrahim. Asia Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algon Furata Midanwalani School of Nursing Hingi Bachelor of Nursing course nimma sanad hasil kura by 10 වෙනින්ගේ නන්ත. Santa Baswadavung at the University Council member Alfalla Mariam Saidag Aryahung Algon Warang Adavirkamak Ede. Alfalla Mariam Saida. Havva Saha. Hushamat Abdullah. Jalila Ahmad. Latifa Riha. Layan Abdullah Faiz. Madha Muhammad Wahid. Maimuna Muhammad. Malak bint Mihad. Malsa Hassan. Mariam Afra. Mariam Asifa Nasir.
Mariam Ibrahim, Mariam Mirsha, Mariam Samahat Faisal, Mariam Sifla, Mariam Zian, Muhammad Shahudan, Naja Abdul Nasir, Najahat Muhammad, Najila Yusuf, Najda Adam, Nasfa Adam, Numa Ibrahim, Ramza Abdul Rahim, Rashida Ahmad, Sabla Hassan, Sana Muhammad, Shada Saudun, Shahama Muhammad, Shima Ali Zahir, Shuhuda Saeed, Sidna Ahmad, Zaima Yusuf, Bachelor of Nursing kohun sanad hasil kuri tiya dariwarunna tahuniya dannawa. Algon dem midannawalani Faculty of Education nung hingi eki bachelor degree course ta nimma sanad hasil kura daswaninga nanta.
Bachelor of Teaching Primary Islam Quran Distinction Award Sanad Hasil Kura Daswani. Fatmat Nashat Abdul Qayyum. Nail Abdul Qadir. Sada Abdullah. Bachelor of Teaching Primary Islam Quran Aishat Isama. Amnat Saida. Hawa Yusuf. Jiwaza Muhammad. Mariam Abdullah. Zahira Muhammad. Bachelor of Teaching Primary Divehi Quran. Fatmat Mausuma. Bachelor of Teaching Primary Special Education Sarma Umar. Bachelor of Teaching Secondary Aruna Rashid. Faculty of Education hingi ekeki bachelor degree course tanimma sanad hasil kuri daswenna tahniya darnawa. Shukriya Council Member. School of Medicine ga dasweninga nanta Yulan Koddevani Faculty ga Dean Dr. Shiza Ali. Dr. Shiza Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algon mi dannawalani School of Medicine hingi degree in Doctor of Medicine course nimma sanad hasil kura daswaninge nanta. Sanad baswa devung edi Rajya ki izzati Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz ke arihun alwan warang adaber kamaye ko ede. Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz. Distinction Award ayku sanad hasil kura daswani. Amnat Wafira. Asra Ismail. Mani Fatullah Ismail. Yasra Ismail.
Degree in Doctor of Medicine, Aishat Afshat. Aishat Unada. Aishat Zina Abdul Jalil. Amnat Alifa Abdul Ghani. Amnat Sahat. Amnat Shafinaz Musa. Amnat Toifa Abdul Ghafoor. Fatmat Noora. Mariam Ifaf Abdul Aziz. Mariam Ihsana. Mariam Niusha Nasir. Muhammad Anoof Shaheen. Nalira Yaqub. Saifullah Muslim. Shifa Ishaq. Suha Ibrahim. Ziona Zubair. Degree in Doctor of Medicine course nimma sanad hasil kuri dasweninna tahuniya dannawa. Shukriya Izzat Raisul Jumhuriya. Faculty of Sharia and Law adi MNU Business School hingi Master's Degree course tokke dasweningi nantang Yulan Koddevani. Faculty of Sharia and Law Dean Dr. Abdul Sattar Abdul Rahman. Dr. Abdul Sattar Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algon furtam idannawalani. Faculty of Sharia and Law in Hingi. Ekeki master degree course nimma sanad hasil kura dasweninge danta. Sanatta baswadevung edi University ge Chancellor Dr. Mahmood Shaugi ge arihun algondwara adaberikamayaku dannawa. Dr. Mahmood Shaugi. Master of Arts in Islamic Studies. Distinction award ek sanad hasil kora daswini. Aishat Sheila. Shausan Wasim.
सिमना आदम, Master of Arts in Islamic Studies, Khadija Hidayah, Master of Laws, Aishat Zuha Zahid, Aminat Nasida, Fatimat Manha Mustafa, Maryam Samaha, Maryam Wahida, Muhammad Salim, Faculty of Sharia and Law in Hingi, ekeki master degree course takum sanad hasil kuri 10 weni tahuniya dannawa. Algonde mi dannawalani MNU Business School in Hingi Master of Business Administration course nimma sanad hasil kora 10 weninge nanta. Distinction award ek sanad hasil kora 10 weni Aishat Sama, Master of Arts, Master of Business Administration, Ahmad Riaz, Aishat Ifsha Abdullah, Aishat Naura, Aishat Shafiq, Amani Ibrahim, Aminat Dina, Aminat Shaiba, Fatimat Azza Ibrahim, Fatimat Rifa Rashid, Hassan Razan, Maryam Jinan, Sadagat Abdullah, Suha Jalil,
Master of Business Administration course nimma sanadha hasil kuri dasweinna tahuniya dannawa. Shukriya Chancellor. Faculty of Education in Hingi ekeki master degree course tawge dasweninge nanta Ilan Koddevani faculty ge Dean Al-Fadila Nadia Ahmad. Al-Fadila Nadia Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alugan mi dannawalani Faculty of Education hingi ekeki master degree course tanimma sanad hasil kura dasweniginanta tanata baswadebon edi Minister of Higher Education, Labour and Skills Development Dr. Maria Garihon alugan warang adabberi kamayeko eden Dr. Mariam Maria. Postgraduate Diploma in Higher Education Distinction Award Act Sanad Hasil Kura Daswini Aqdeeba Ahmad. Ahmad Ali. Aishat Sana Sarif. Amnat Nahuda. Amnat Shiuna. Fatmat Humaira. Khadija Abdul Rahman Hussain. Shiza Ali. Zeenat Shakir. Postgraduate Diploma in Higher Education Khadija Shakir. Mariam Huda. Muhammad Nimal. Ruben Singh. Zeba Naher. Master of Education Distinction Award Act Sanad Hasil Kura Daswani Aishat Ana Muhammad. Hadijat Shazra. Master of Education Aishat Saziha. Aishat Shifana.
ಅಮಾನತ್ ಮೂಸಾ, ಆಮ್ನತ್ ನುಹಾ, ಫಾತ್ಮತ್ ರಿಶ್ಫಾ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಫಾತ್ಮತ್ ಫಜ್ಲಾ ಅಲಿ, ಸದಾ ಅಣೀದ್, ಸದಾರತ್ ಶರೀಫ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ದಿವೆಹಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸನದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ 10weni ಸೀಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ದಿವೆಹಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಯಿಷತ್ ಹೈದರ್, ಫಾತ್ಮತ್ ಇಬ್ತಿಶಾ, ಫಾತ್ಮತ್ ರಿಫ್ದಾ, ಜಮ್ಶೀದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ರಾಬಿಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಸೀಮಾ ಜುಬೇರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸನದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ 10weni ದಿಮ್ಶಾ ರಿಜಾ, ಮರಿಯಂ ಅಮಾನ ಹಾಶಿಮ್, ಸತ್ತಾ ಬಿಂತ್ ಹಿಸಾನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಾತ್ಮತ್ ಇಲ್ಸಾ ಸಾಯಿದ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಏಕೇಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸನದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ 10weni ತಹುಣಿಯಾದಣ್ಣವ. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ at the School of Nursing a master degree course hoge 10weni nanta Yulan Koddebani Faculty of Arts ke Dean Al-Falil Asim Abdus Sattar. Al-Falil Asim Abdus Sattar. Assalamu alaikum. Algondu furtami dannawalani Faculty of Arts in Hingi Master of Arts in Social Policy course nimma sanad hasil kura 10weni nanta sanata baswayadavangedi University ge Vice Chancellor Dr. Aishat Shehnaz Adam gari hon algondu warang adaber kamayk wede Dr. Aishat Shehnaz Adam.
Distinction Award Ayku Sanad Hasil Kora Daswening. Aishat Lamha Hussein Ramis. Aishat Mihna Nasih. Mashia Amjad. Vishah Muhammad. Master of Arts in Social Policy, Aflah Nasih. Mariam Dumaina. Mariam Nafha. Faculty of Arts in Hingi, Master of Arts in Social Policy course Nimma, Sanad Hasil Kuri, Dasanina, Tahniya Dandawa. Then Algon mi Dandawalani Faculty of Health Sciences in Hingi, postgraduate at the Master's course Nimma, Sanad Hasil Kura, Dasaningananta. Postgraduate Diploma in Public Health, Aishat Noora. Tuma Viyaw. Master in Public Health Distinction Award Ayako Sanad Hasil Kora Daseni Fatmat Fauza Ibrahim. Master in Public Health Aminat Madiha. Saiga Farooq. Shahuda Abdul Wahid. Public Health Dairaing postgraduate at the master degree Sanad Hasil Kuri Dasanina Tahniya Dandawa. Algon Demi Dandawalani School of Nursing in Hingi, Master of Nursing Administration course Nimma, Sanad Hasil Kura, Dasening Nanta. Aishat Shimana. Aminat Sierra. Fatmat Azmina. Fatmat Saha Rashid. Fatmat Wafa. Halimat Atiza. Mariam Shiuna. Niyasha Muhammad. Risha Ibrahim. Salima Muhammad. Shazliya Adnan. Shima Abdul Shukur. Zahiya Rashid.
Master of Nursing Administration course nimma sanad hasil kori dasweninna tahniya dannawa. Shukriya Vice Chancellor. School of Nursing at the Faculty of Engineering, Science and Technology in Hingi Master Degree course tawge daseni ganantang Ilan ko devani Faculty of Engineering, Science and Technology gadin Alfalil Adam Khalid. Alfalil Adam Khalid. Assalamu alaikum. Algon furta mi dannawalani School of Nursing in Hingi Master of Nursing course nimma sanad hasil kura daswening enanta. Salatta baswa devung edi University ke Deputy Vice Chancellor Administration and Finance Alfalil Abdurrahman Mubarak arihun algon warang adoberi kamaek eden. Alfalil Abdurrahman Mubarak. Master of Nursing Distinction Award ek sanad hasil kura dasweni Fatmat Mashi Abdullah. Master of Nursing Aishat Inas. Aishat Fuchsia. Aishat Nazima. Aishat Shamina. Aminat Muna. Aminat Naziha. Aminat Risana. Aminat Shamna. Aminat Sobiha. Fatmat Inaza. Fatmat Masa. Fatmat Shazna. Fatmat Nazahat. Halimat Adam. Khamsana Muhammad.
Mariam Leisha. Mariam Nahida. Mariam Nazleen. Mariam Shaha. Mariam Suha Muhammad. Nafia Hassan Didi. Naharat Ahmad. Rishmas Adam Said. Shadli Abdurrahman. Taslima Ismail. Zahira Zubair. Master of Nursing course nimma sanad hasil kori 10 වෙනින්න තහනිය දන්නවා. Algon demmi dannawalani Faculty of Engineering, Science and Technology Hingi, Master of Science in Geospatial Technologies for Disaster Management course nimma sanad hasil kura 10 වෙනින්න anta. Azima Ahmed. Khadija Nusra. Master of Science in Geospatial Technologies for Disaster Management course nimma sanad hasil kori 10 වෙනින්න තහනිය දන්නවා. Shukriya, Deputy Vice Chancellor. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡೀನ್ ದಿವಹಿರಾಜ್ಯಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರ್ಮಂಗ್ ಹಿಂಗುಣು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋಹುಗೆ ಫುರತಮ ಬೆಚ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಸಣದ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರ ಫಹುರ್ವೆರಿ 10 වෙනින් ತಕೆನ್ ತಿಬಿಕಮಿ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಹಾ ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಇತುರುವ ಎ ಸಬಬ್ ಮಿಯದುಗ ಮಿ ಉಫಾವೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆಂಗೊತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ 10 වෙනින්නಂ ಹುವಾ ಲಾದೆವ್ವು 10 වෙනින්නಂ ಹುವಾ ಲಾದೆವ್ವಾನಿ ಮಾಲ್ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ Dr. Ali Shahid Muhammad. Assalamu alaikum. Devaraja Government University School of Medicine Dasani Derivarum Kolatidongade. Bismillahirrahmanirrahim. Sihi idmat ke Fanwari ke Gotuga मुस्तकबल का मसके कुराने मिये के हैसियतों अहरंग हयात इंसानी हिदवता तहसीस कुरुमक अहदु मशाय बलिमिया के सिहता दुल्हो कमकी अहरंग में इसकंदे ने कंकन कमुगा है दुमशाय तीनी गुतुन्नाई इज्तिमाई गुतुन्नाई
ಸಗಾಫಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಯದಿ ಆದಕಾದಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಲಿಮಿಹಾಗೆ ಕರಾಮಾತ ಅಹರೆಂ ಇಹುತಿರಾಮ್ ಕುರಾನ್ ಕಮಶಾಯಿ ಇನ್ಸಾನ ದಿರಿಹುರಮಗೆ ಹಗ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿಯ ದರ್ಜೆ ಇಹುತಿರಾಮ್ ಕುರ್ಮಶಾಯಿ ಬಲಿಮಿಹಾಗೆ ನಸ್ಲು ನುವತ ಉಫಂವಿ ಗೌಮು ನುವತ ಕುಲ ನುವತ ಜಿನ್ಸು ನುವತ ಉಮರು ನುವತ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ನುವತ ನಫ್ಸಾನಿ ನುಕಳದುನ್ ತರಿಕಂ ನುವತ ಏನಾಗ ಸಿಯಾಸಿ ನುವತ ಎನುವೆಸ್ ವಿಶ್ರುಮಕ ನುವತ ಮಾಲಿ ಫುದುನ್ ತರಿಕಮ ನುವತ ನಿಸ್ಬಬ್ಬ ಆಯ್ಲಾಯ ನುವತ ಉಫನ್ ರಶ ನುವತ ಮಿನುವೆಸ್ ಕಮೆ ಅಹೊರೆಂ ಅದಾ ಕುರನ್ ಕೊದ್ದೆಂಜೆ ವಾಜಿಬಾಯ್ ಬಲಿಮಿಹಾ ದೆಮೆದುಗ ಅಯಿಂ ಹುರಹಕವಿಯನ್ ಉದ್ದೇನ ಕಮಶಾಯ್ ಬಲಿಮಿಹಾ ಮರುಮ ಫಹಗಾವೆಸ್ ಬಲಿಮಿಹಾ ಸಿಹತಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಅಹೊರೆನ್ನ ಲಿಫವ ಮೌಲುಮಾತುಗೆ ಸಿಡ್ರು ಹಿಫೆಟ್ಟು ಮತಿ ದೆಮಿ ಹುರುಮಶಾಯ್ ಸಿಹಿ ಇದ್ಮತುಗೆ ಫನ್ವೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೆಮಿ ಹುರುಮುಗ ಫರ್ವಾತೆರಿ ಕಮಾಯ್ ಓಗಾತೆರಿ ಕಮಾಯ್ ನಜಾಹತೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ಕ ದಿನುಮಟ್ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ಕ ದಿನುಮಶಾಯ್ ಸಿಹಿ ಇದ್ಮತುಗೆ ಫಣ್ಣುಗೆ ಗದರ್ವೆರಿ ಸಗಾಫೆ ನಗಹಟ್ಟ ನಜಾಹತೆರಿಕಂ ಹಿಫಟ್ಟಾನೆ ಕಮಶಾಯ್ ಅಹರನ್ನ ಉಗನ್ನಾದಿ ಮೊದರಿಸುನ್ನಾಯ್ ಅವರನ್ನ ಅಕುಗ ಮಸ್ಗೆ ಕುರ ಫಣ್ಣುವರಿನ್ನ ಹಗ್ವ ಅಹಿತಿರಾಮ ಶುಕ್ರ ಅದಾಕುರಾಣ ಕಮಶಾಯ್ ಅಹರನ್ನ ಅದ್ಬಿಫ ಫಣ್ಣಿ ಇಲ್ಮು ಬಲಿಮಿಹ ಆಯ್ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮತಗೆ ಫಣ್ಣುಗ ಹೆದಿಬ ದಿನಮಗೆ ಫೆಂಬ ನಗಳು ಕುರುಮ ಕೊರೆವೆ ಮಸಕ ತಗ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರ್ಮಶಾಯ್ ಸಹಿ ಹಿದ್ಮತಗೆ ಫಣ್ಣುಗ ಅಹರೆಂ ಅದಾ ಕುರಂಚೆ ವಾಜಿಬ್ತ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರ್ಜೆಂ ಅದಾ ಕುರುಮ ಮಗ ಫಹಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಹರೆಂ ಅಮಿದ ಸಿಹತಾ ದುಳೆಹಕಮ ಇಸ್ಕನ್ ದೇನೆ ಕಮಶಾಯ್ ಅಹರೆಂ ಅದ್ಬಿಫವ ಫಣ್ಣಿ ಇಲ್ಮು ಕುರುಮತಿ ವೆದಾನ ರೊಕ್ಕಾತರಿ ಹಾಲ್ತೆಗ್ ಗಾವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಇನ್ವತ ಮದನಿ ಹಗ್ಗೆ ನಿಗುಳಾಗತ್ಮ ಬೇರು ನುಕುರಾಣಕಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಹಜರತು ವಾಗ್ಯದೆ ಹಾಲು ಹಾಜರ್ ವಿಫಾ ಮಿಮಾ ವಜ್ಜಿಸ್ಕ ಕುರುಮತೀಗ ಅಹೊರೆಂ ವಾದು ಅಮೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ದಸ್ವೆನ್ ಹಫ್ಲಾಗ್ ಅಕಿ ತಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ದಸ್ವೆನಿನ್ ಕುರಮುಂ ದಿಗು ಇಂತಜಾರೆಗೆ ಫೊನಿನಿಮು ಮಿಸಂಡ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮಂ ಕಶಿಂಗ್ ಹಿವ್ವರುನೆರೆ ಕೆರುಮಾ ಸಾಬಿತ್ ಅಜ್ಮಾಯಿಕು ಬುರಕೊ ಮಸಕ್ಕೆಕ್ಕೊ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಕುರಿಬೋಟ ವಾಸಿಲ್ವಿ ದಸ್ವೆನಿಂತಕೆ ಮಿ ಮಾಲಂಗಾ ಎಬತಿಬಿ ಈ ಶರಫ್ಗೆ ಓಡಾ ಹಾಸ ವಣತಹುಗೆ ಹಗ್ಗೊವೆರಿಂಗ್ ವಣವಣಿಯಂ ಹೂಣು ದಸ್ವೆನಿಂಗೆ ನಂತಂ ಇವ್ಲಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಫಿಕ ಇನಾಮ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಡೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಶಿಯಾ ಲೀಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಆಶಿಯಾ ಲೀಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ದಸ್ವೆನಿಂಗೆ ನಂತಂ ಇವ್ಲಾನ್ ಕುರವಮುಂದಿಯೈರು ಏಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಶರಫ್ಗೆ ಎವೋಡಾಯಕು ಸನದ್ಲಿಬೆ ದಸ್ವೆನಿಂಗ್ ಫಾಹಗ ಕುರವಿಗೆಂದಿಯ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇ ಶರಫ್ಗೆ ಎವೋಡಕಿ ಫುರುತಮ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂಗ್ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಮತಿ ಲೆವೆಲ್ ತಹುಗೆ ಕೋಸ್ತಕುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಾದ್ದಾಯಕುಂ ಫೇಲ್ ನುವೆ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎವರೇಜ್ ತಿನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುಮೆಂಗ್ ನುವತ ಎವ್ವುರೆ ಮತಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರ ದರಿವರುನ್ನದ್ದೇವೆ ಎವೋಡೆ දෙහා සව්විස් වන අහරුගේ ෆුරතම් ටර්ම්ගේ දස්වැනීන්ගේ තෙරෙන් මි එවෝඩ් ලිබේ හුරිහා දස්වැනීන්ගේ නන්ත දස්වැනිවමුගේ ඇම්මති ෆොතුග බයං කොරයි ෆවානේ මි හුරිහා දස්වැනීන්න තහුනියායා මුබාරික් පාදී දන්නවා මිහාර් අල්ගන් මි දන්නවාලනි ශරෆ්ගේ එවෝඩ් ලිබුන් ෆරාත් තකුගේ තෙරෙන් grade point average
3.5 නුවත එයව්වර මති ලිබුමායෙකු එකි කෝස්තකුන් එව්වන හෝදා ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ದೆವ್ವಾ ಇನಾಮ್ ಹಗ್ವಾ ದಸ್ವೆಣಿಂಗೆ ನಂತ ಮಿ ಇನಾಮ್ ತಂಗ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಹಾಜಿರಿನ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವ್ವಾ ವಾಹಕ್ ಫುಲ್ ದೆಕ್ಕಾ ದೆವ್ವೊಂ ಎದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ಗೆ ಅರಿಯಹೊಂ ವರಂ ಅದಬ್ ವೆರ್ಕಮ ಎಕು ದಣ್ಣವಂ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ Faculty of Arts, Master of Arts in Social Policy, Evana Mashia Amjad. Evana Aishat Lamha Hussein Ramiz. Evana Aishat Mihuna Nasir. Faculty of Education, Bachelor of Teaching Primary, Islam and Quran, Evana Fatmat Nashat Abdul Gayoom. Postgraduate Diploma in Higher Education, Evana Aishat Sana Sharif. Master of Education, Evana Aishat Anaw Muhammad. Master of Education, English Language Teaching, Evana Mariam Amana Hashim. Faculty of Sharia and Law, Bachelor of Sharia and Law, Honours, Evana Alim Ali. School of Nursing, Bachelor of Nursing, Evana Ahmad Aman. Shukriya, Izzat Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Divrajyage Qawmi University ga kiyawagen miyadu 10 වෙනිවි 31 10 වෙනින්න වරන් හුණු මරහබාය එම් ෆුර්තම සංගුණු දන්නවා ආද කාමියාබි යකි එකම මසක්කේ කුරුමුන් අල්ලාහගේ ඉරාද ෆුලා මින්වර් ෆුලා කීග හාසිලගෙන් දාකම මියදු තිය ලොබ්වෙති හුරිහා දස්වෙනි එතන් ආහරකු එත බුර මසක්කතකුන් එත කුර්බානියේ වෙගෙන් අදි මකින් ખાસකෝ තිය ලොබ්වෙති දස්වෙනිගේ බෙලෙනි වෙරින් මෑම්බෆෑන් වී කුර්බානියා කීග අදි යුනිවර්සිටියේ වෙරින්න කියවැදෙවි මුදර්රිසුන්න හුරිහාබේ ෆුරුන්ගේ හිම්මතා බුර මසක්කතා කීග මියදුගේ මි උෆා හාසිලගේ මිතනි මි උෆලුගේ වගුතු මි කාමියාබිගේ වගුතු එහෙනම්
mi adi feshomek komuga gabul korenche hen tia huriha lobeti tasvenin miyaduti graduate wegen tia nukume fashani mulin a hayat e hayat ki amilla diriulun ituran arastu kurumuge hayata ekuga awund edeni adi awun gabul kurani tiuriha lobeti dariwarum ves daswani ves gabul kurani ei kauma timannage kiba kod deveni kon kametto bala e kame kod deveto miyaduti hasil kurawunu hasil kurumatiga azum kandalagen kuriya daana kamekkama waana kama ade wara bura masakkatum hida hame mi ade awunu handanan annani hama tibe fulum fadan ti rasta awunu ves kadattu kuri handa wargina ahartake kuri degree masters phd ya hamen awmuga ingiresi vilatuga angaharu duwahu eki tajribata eki challenge da kadat koranje hunu war dati dosta hennamas iradu korviti allah irad fulakiga kaamiyabi hasil wegen diyei himmataykuga nuguda fa dazumegga kurawuna masakkatun etabege hitirikamakiga war dati dosta hennamas natija awda muhimmi hasil kuran diyei natija iradu korviti e natija tibe fulum vesti hasil kuri handa hana gennamvi miyada hamen awma kuri masakke ei wara muhimmu kame ei kiveto ei eha bura masakkata akiga miha mati wanatan hodagen nukume e kurewunu kankan matin handa nuko den kuriya damvejiya haigatuga timage kiben kurin awunu dennei fadan kauma koddevene kamaki kobato bala em rangalu memberega ekan kurumuga kuriya diyo manguda gutake kurimati wan e azum waruga dennuwana awun hama hayatun e handan kodakon akollan hitangara emme fahumara hada phd ge marhala ge diyeruka awunu kiyevi civil engineering dairan concrete technology ge dairan dirasan hedi reya duwalu laboratory golenche honi maki wattarege specimen taken hadagen ege dashava deove L shape onna 1.2 meter 1.2 meter ge L shape ge blocking hada waki gotaka mix koggen concrete hadagen eti waki gotaka kiyo koggen ega matige adige sateka gura gina ekiwattaruge temperature measure kura device taka movement measure kura points tang amilya buruman torufagen harukogge reya duwalu waki gadita hegga vimmati osho yoyegen ege reading nagagen etan haren hedakuri ei scientific dirasay evva webbalam wege ega blanket en aluwagen huunu koggen huunu maduko huunu matikon hedima dengewa gote bala mikahal kantattake kuri den eya ekiga literature review etat sateka ekama gule daira toge paper ta kiya dege maccha bina ko theoretical analysis en hada a ijade kurami chehene e masakkatuga etat duwa hediyai den hama yag university supervisor etabbe ge hiteri kamay kiga mi masakke kamiyab kurumuga emme fahu marhala diyeruga emme fahu hataru mastus emme fahu hataru masdu awun masakkata muswan wegen hedi gotaki awunga aila vesmaliya badal kofa fahu hataru mastus komme duwahaku vihi gadiru
ಮಸಕ್ಕತುಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಾಕು ವಿ ಗಾಡಿಯರು ನಿಧಿ ದೆಗಡಿರು ತಿಂಗಡಿರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಗೊಸ್ಸಣ್ಣಂದಾಣೆ ವಗುತ್ತಾ එකීಗ 4 ಗಡಿರವರ ಗಿನೇಕುಂ ನುದಾಣೆ ಹೆಂಕಮಕ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಇರಾದು ಕೊರತಿ ಕೊಂಡು ನಿಮುನೀಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ವೈವಾಗ ಬುಣಿ ಹಂದ ಆದಿ ಸೆಬಹುರಿ ತಿಮಣ್ಣ ಎಕ್ಕೊಳು ಅನೆಕ್ಕೊಳ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಿಯಾ ವೆಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನುಫೆউನೆ ಕೀನೆ ಹೆದಿ ಅವನ್ ದೆನ್ನವಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಹಿತರಿಕಮ ಯಾಕೀಗ ವರಗ ರಂಗಳು ಬೇಫುಳೆಂ ಉನ್ನವಿ ಎದಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೀಗ ದೆನ್ ಅವನು ಎ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ದಣ್ಣವ ಮಿಳೆ ವಾಹಕಯಕಿ ಹಿಮ್ಮತ ಯಾಕೀಗ ತಿಮಾ ದಾಂಬೇನುವ ಹಿಸಾಬ ದಿಯುಮುಗ ವರುಗ ದಜುಮಕ ಯಾಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೀಮ ನತೀಜ ರಂಗಳು ಆಣೆ ನತೀಜ ಹುರಿಹಾ ಸಿಚ್ಚಕಿ ಎ ನತೀಜಾಗ ಮಚ್ಚ ದೆನ್ ಎಮಿಹಾ ಇತುರು ಹಿವರಕ ಯಾಕೀಗ ದೆಂವೆಂ ಹರ್ಫತಕ ದಾಮಸೆ ಕುರಂಜೆ තිය ලොබ්වෙති දස්වැනි තිකුරි මසක්කයි තී වරබ්බුර මසකත වරක්ගෙන චෙලෙන්ජ්ත අවුණු දෙන් එහෙන් හුරියා වහකෙනු දක්ක එකම එකනිමි දෙන්නෙවි එහෙන් කන්තත්තවස් කඩතු කුරින් එහෙවිම අසුමක වාම්වි කිතම්මෙ බොඩු චැලෙන්ජ් කුරි මච්චන් අයස් අමිර නෆ්සන් ඉතු බාර කුර ෆුර්තමකමක පොසිටිව් තින්කින්ග කුරියද්දා ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೊರಿಯ ದಿಯಾಮ ಇರಾದು ಕೊರವೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದು ಫುಳಾಕೀಗ ದಿರಿಯೊಳು ಕಾಮಿಯಬ್ಬಾಣೆ ತಿಮಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕೌಮಕ್ಕೊದ್ದೆವೇಣೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತಿಮಣ್ಣೆ ಕಂ ಕುರೆವೇಣೆ ತಿಮಣ್ಣೆ ಕಿ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸಗೆ ಮಚ್ಚ ಇತುಬಾರ ಕೊಗ್ಗೆ ತಿಮಣ್ಣೆ ಕಿ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಆಯಿಲಾಶ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಮುಚ್ತಮೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆ ವಿಧಾನ ಮೀಹಿಕ್ಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯದ್ದಾಶ මියද තීසාවති ආදවුණේ වර මසක්කතුන් එහෙවීම ඒ මසක්කතුන් එබජෙහි නතිජා නෙරෙද ඒ නතිජා නෙරෙ දිනුමුග දෙමෙ මිදෙන්නේ ගොත පොසිටිව් තින්කින් කුරිය වඩන්න අවශ්‍ය හැම එයා එකීක තිමන්නේ කි දිවෙස්සක වීති මි දිවෙහි ගවම උෆම්වි නේවාල දිවෙස්සෙක්ගේ ಫರಾತುಂ ಫೆನ್ನಂಚೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕೌಮ ತಕ ಫೆನ್ನಾಣೆ ಮಿಹೆಕ್ಕಮ ಗಾಜುಮ ಕಾಡಾಳೆಂಚೆ ಏಯ್ ಕಿವೆತೋ ಏಯ್ ಅವನ್ ಮಿನ್ನ ಲೋಮರಾಣು ಲೆವೇಣ ಹಗೀಗತೆ ಕಮುಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಒತೀತಿ ಅವನ್ ಮಿನ್ನಕ ಲೋಮರೆ ನುಲೆವೇಣೆ ಅವನ್ ಮಿಂಗೆ ಮಿ ಬವಣೆ ಫಾವಾ ಮಿ ದುನಿಯೇಗ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ವಮುಂದಾ ಗೊತೆ ಹಮೇಕೆನಿ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ದಂಬಿದರಿನ್ನ ආයිලායන් එකනි විස්නාගෙන් මෙයගොතකු නෙක්කුරියත්තේවේක මි ග්ලෝබලයිස්ඩ් මි බවන ෆමිය දුනියේග මි හිංගා ඔයවරුතවග තිමන්න මි දිවෙස්සක වීති අවුරුමින්නා හැමයම් මි ගවමු ගෙනස්දින් අබුතෝලුන් එවි කුරුබානි මතින් හදාන්කෝ අවුරුමින්ගේ කවමුග කන්තත්ත වෙගෙන් දාන ගොයින් හිතක් ගෙනස් ති කියවි කියවුමෙක්ගේ බේනු කවුමීක් විස්නුමෙක්ග හිෆෑගේ එක් ගුරුබාම්වි හුරිහා ගුරුබානියෙන් හදාන ගෙනස් එබ ජෙහේ කවුම තිමනෙ කොද්ද වෙන කොන්කමෙත්තෝ බල ඇත වරං ඉල්මි මෙහෙෆිලගමි තිබි වර කීන දායිරාතකුන් කියවෑගෙන් තිබෙෆුන්ති නුකුම වඩන්නවනේ කවුම මුහිම්මෝ එතත් දායිරාකු ಆದಿ ಮಿಫದ ಎತಂ ಆಹಾರ ಕುರಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಕೊಸ್ ಎತ ಸತೇಕ ದರಿವರುಣ್ಣಗೆ ದಸ್ವಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಬೈ ವರ ಬೊಡು ಇಲ್ಮಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದು ಇರಾದು ಕವ್ವಿಯ ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತನುಗೆ ಅವರೆ ಗಿನವೆಸ್ವಾಣ ಅವಡ್ ಮೆಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಿ ಫುಳಾ ಕುರ್ಮ ಮಿ ಕುರಾ ಮಸಕತುಗೆ ತೆರೆಂ ಇರಾದು ಕವ್ವಿಯ ಅದು ಇತುರು ದಾ ಇರಾತ ಕೊಮ್ವೆಸ್ ಇಲ್ಮಿ ಮಾಹಾವುಲ್ ದಾಣಿ ಫುಳಾವಮು ಮಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೆ ಇಲ್ಮಕಿ ಎ ಇಲ್ಮುಗೆ ಬೇನುಂ ಹಿಫಾಗೆಂ අවුන්මින් ගවම ආරස්තු කුරුමග බේනුම් හිෆායිච්චක හදඟ බෙජෙහේ ගවම බිනා කුරවේනි අවුන් අබදස් මිදන්නවනි දෙරොංග කුන්නේ ෆිකුරී ගොතුන් අදි ෆිසිකල් ෆෙන්න හුන්න ගොක් ගොතුන් දෙගොතුන් ෆිකුරී ගොතුන් මිකුරංජේ කංකම අවුන් මිදෙන්නවි ගවම විස්නුමගේ බෙජෙහේ තිබේෆුණු මස්කෙත්තක කුරන් එහෙන්නුනි අවුන් මෙනමි ලෝමරා ලෙවෙනි
ಫೆಣ್ಣುಂಗೆ ಹಗೀಗತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಮತೀಗ ಕುರವೆ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫಕ ಅವಳ ಮೆಂಗೆ ದಾರಿಂಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಲೋಮರಾಮಿಲೆವೇನೆ එහෙන් හද්දවා එබජෙහේ මසකෙතක කුර. ඉරාදුකවිය රතීජා ඒක රංගොළුවන්. අවුන් මසෙක්කමි කුරණි අවුන් මෙන්ගේ සියාසත්තකු තෙරෙන් රයිතුන්න එකි කංකම් මගු ෆහිකොද්ද. ඉරාදුකවිය මියදු රයිතුම් මජිදිහුග හොෂේලිගෙන් එදා බජෙටකි දිවෙහි රාජ්‍යක තාරිහුග එම්මෙ ෆුලාමිනෙක්ග ගෙදොරවෙරිකම ටකා මගු ෆහිකොද්දේ බජෙට් ඒ බජෙටන් අවුණු කියන්නේ අද හැමයි හගී ගතුග වෙස් තම්ෆීස් වගෙන් දායර වාණි බෝහියා වහිකමගේ බජෙටක ති හුරියා බේෆුළුන්න එවසෙම මුහිම්මි ගෙදොරවෙරිකම කියවෑගේ මිනුකුන්නනි වසීෆෙන් අදා කුර ගින බේෆුළුන් උලෙන් ජෙහෙනි උලේන තනෙන් නැතිම එම්මෙන් ආයිලා මිහුන් එව්වෙලාගෙන් තනෙක් කුයින් හිෆා එහෙම ගෙදොරවෙරිකන් හාසිල් කොද්දිනුමුග ඉරාදුකවිය මියදුමි හුෂේලේ බජෙටුන් දෙකමෙන් හැම දන්නවාලම් බේනු අල ෆෂා මශ්රූතවතරක ෆිසිකල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් හවුසින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ද 1.5 බිලියන් රුපියාගේ මසක්ක මියන්නාරු හිඟාන ගෙදොරවෙරිකම් අමලි ගෙදොර බිනා කරමු හැම යෑකීග මියන් හෆ්තාග ෆෂා අවුන් හන්දාවනේ මියන් හෆ්තාග නුනි වරන් අවහ නොවැම්බර් කුරි කොළ ෆෙෂේන අවුණු වෞද්වී 1% of rebodonu interest uga dukura housing loan scheme e loan scheme ge tereng amilla gotiye mihage gotiga geelumasha hadam fasha nunimi forige nimmasha nimma forige maramat kurumasha tinkantaka loan dena libena 1% interest e loan scheme beenumwa e billion rufiyaves mennar budget himenena ehema 2.5 billion රුපියා ගෙදොරවෙරිකම මිදන්නම් උලේ වහකයකි තිබේෆුළුන් හිව්වරාකීග තිකුරේ මසකතුන් ගෞමකමෙ කොද්දවෙත නොකවඩන්න වාෂේ අවුණුමෙන් බදානමේ ඉරාදුකවිය තිබේෆුන්න බේනුවා රයිතුන බේනුවා ගෙදොරවෙරිකම් හාසගොතෙග හාසිල් කොද්දිනුම හැම යකීග දෙන්හුරි දායිරාතකුම් වෙස් වසීෆාග දායිරාතකුම් වෙස් අද දෙන්හුරි දායිරාතකුම් වසීෆා බලාර් ඉක්සෝද ෆුලා කුරුමට්ටක ඉක්සෝද හරදනා කුරුමට්ටක වරගින මසකෙතක මි කුරවෙන ඉක්සෝද ෆුලා කුරුමකි වරම් මුහිම්කම යුනිවර්සිටි ಗ කියවෑදෙවකි දායිරාතක බලාරුගවස් අවුණු ගබුල් කුරණි මි විස්නුමුග මසේ කුරුමකි මුහිම්කම යුනිවර්සිටි ගේ ට්‍රේනින් රිසෝට් රාදුක වියා හේදුමුග මසක්කේ ඒකතර හිමෙන එක්කන්ත අදි ඉතුරු කන්තත්තවස් අවුන් මෙන්ගේ එක්සෝද ෆුලා කුරුම ජුවානුන්න ખાસ ගොතෙග්ග ක්‍රියේටිව් ඉකොනොමි එක ගායම් කුරුම ජුවානුන්න එකි කහල ෆන්නුත වික්කාගෙන් ෆුරිහම පේමන්ට් ගේට්වේ නිසාම එක තෙරෙන් එකි කහල ෆුර්සත් හොදා දෙම මි කුරේ මසක්කේ දනි බාර ස්පීඩුග හුරි චැලෙන්ජ් ත බොඩකම චැලෙන්ජ් ගිරා කුරමු එන්නගා වගුතු නගමුන් ඒ දනි එකමකෝ දනි කුරියා හැම එයාකීග ඉතුරු කන්තත්තව ගොතුග අවුන් මෙන්ගේ එක්සෝදුග ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಫುಳಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅವನು UN ಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಿರು ವಾಣಿ ಇಲ್ಲಾನ್ ಕೊಫ್ಫ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೋದುಗೆ 100% ಕಿ GDP ಗೆ 100% ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊದ್ದೆ ಎಕಾನಮಿ ಕಂ ಹದಂ ಬೇಣುವೆ ದೇಹಾಸ್ ತಿರಿಯ ಹಮೆ ದಾಂ ವೇರ ಅವನು ಮಿಹಾರ MMA ಗವರ್ನ ದಣ್ಣವ ಫವಾಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ ಕುರುಮ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆತ್ತ ಫಶ ಎಮಸಕತ ಗುಳೆ ಮಸ್ ಅಮಲಿ ಮಸಕೆತ್ತೋಗ ಮಿಹಾರು MMA ಗವರ್ನ ಮಸಕೆ ಫಶಾಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ಗೆನೋಮುಗ ಏಗೆ ಹುರಿಹಾ ಗಾಣುಣಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತ ಕವೆಸ್ ಫರ್ವಾಲಿ ಬೇಗೊತ ಖಾಸ ಗಾಣುಣು ಹದಾಗೆ ಅದಿ ವೆಸ್ ದೆಂಗುಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಮಿಂಗಡುತ ಕಾಯಗೊತ ರಾಜ್ಯಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಫುಳಾ ಕುರ್ಮ ಮಿಹಿರ ಕಂಕಮಕಿ ಕಿಯವಾಗೆ ನುಕುಣ್ಣ ಕುದಿಂ ಜುವಾಣು ಏಕೇಕಿ ಫಣ್ಣು ವೆರಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೋದುಗ ಹರಕಾತರಿಮುಗ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತ್ತ ರಾತಕವಿಯ ಕುರಿಯಂ ತಾಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ತೆರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆ ಅವಡ್ಮೆಂಗೆ ಗೌಮ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ವರ ಬೊಡ ರಾಜ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೈದಾನುಗ ಅದಿ ಅಮ್ಮುದು ಮಿಕಹಲ ಕುಡ ಗೌಮಕ ಬಲಾರು ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಸಫುಗ ಲೀಡು ಕುರ ಗೌಮಕ ಏಯಿ ಅವಡ್ಮೆಂಗೆ ಆಂಬಿಷನ್ ನತೀಜ
అవును ముహిమి నతీజ హాసిల్ కురుముగా కురంజ హును కొమ్మె కమె కురుముగా అజుముగా ఇరాదు కవియా మీద హమెసై కురెంగ తాగవస్ హమ ఎమ్మెంగ హితరి కమకి దాణి తీబే ఫుళం కి బ్యాంగదని එකමුග බෑරිවා කවුමි විශ්නුමග බෑරිවා සිකුණිග බේණු කුරවවා අමිල්ල විශ්නුම විශ්නම් ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಕೀಯವಿರುಗ ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕೀಯವಂದಿರುಗ ಆమె ಕೀ ಲೆಕ್ಚರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದಾಳು ಥಿಂಕ್ ಕುರಂ ತಿಮಣ್ಣ ದಸ್ಕೊದ್ದೇಣಿ ವಿಸ್ನನ್ಶೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಚರ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಚ್ಚಿ ಕೇವಾದೆ ಅಂದರೆ ಏಕಮ ತಿಮಣ್ಣಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮಿ ತಿಮಣ್ಣಮಿ ಕೇವಾದೆ ಕುದಿಂಗ್ ವಿಸ್ನನ್ ದಸ್ ಕುರುಮೆ එම යුනිවර්සිටි එක නොකොන්නේරුග එමියාගේ අමිල්ල සිකොඩින් එහෙම්මීහක ඒනක සිකොඩි දෝකොන්නුලා අමිල්ල විස්නන් දස්කොද්දිනොමේ ඒ යුනිවර්සිටි එක නොකොන්නේරෙම මුහිම්මෙච්චකි එහෙම තිබේ ෆොනුන් තිතිබි ග්‍රැජුවේට් අමිල්ල සිකොඩින් විස්නන් ජෙහේනේ මිහාර මි වණි කිනකන් ගෞමි ලෙවල් ගවස් ෆර්දි ලෙවල් ගවස් අදි බයිනල ගාමි ලෙවල් ගස් කංකම් වාගේ එහෙම්මීහක පුණා එච්ච නෝනේ ගබුල් කුරානි අමිල්ල සිකොඩින් විස්නවාෂේ විස්නවෑරුග කංකම් වාගේ වර ෆසෙහෙන් ෆහම් වාන එහෙම අමිල්ල නෆ්සන් ඉතුබාරකෝ අමිල්ල සිකුණින් විස්නෑගෙන් මියදාහම තිකුරි බුර මසක්කතුගේ ෆොනි මේවා ෆොනි මීරුකන් තිමන්නගේ නෆ්සෂ තිමන්නගේ ආයිලාෂ අදි ගෞමන් හොදා දෙනුම් වරගොද අසමුග කුරිය දියුමන් අවුණු ඉතිමාස් කරන් අදි යගෙන් කරන් අවුණගේ දුආයකි අවුණු මෙම්මෙම් කුරා මසක්කතුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බරකා ලබ්බා අවුණු මි ගෞමකි උෆා ෆාගති राज्य कमुग मिंबर कुरबुं वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रिया इज्जत रईसुल जमहूरिया मणिक फान तिया विदालवी वरंग अघोरी वाहक फड़े तिया वाहक फुलो मियदुग दस्वेनिंग इब्रेंग हासिल कुरान कमा यगिन कुरा हाल हाजरिंग नमगा वरंग इखलास तिर शुक्रेंग मणिक फानंग अरिस कुरंग शुक्रिया आदे इल्मा हिल्मुंग जारीवेगिंग मे यूनिवर्सिटी गा इल्मी दोरोशिंग तिया दस्वेनिंग नुकुन्नाइरु दुलुम बयान कुरंग हिंगेदे फोन इहसास तका शूर तकिंग हुन्नान कंगायम मिशूरता वदाई बहिग गुत्गा अल्मिन्ना हिस्सा को देनी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन गदारिवर मियद मास्टर डिग्री ग सनद हासिल कुरी ए 10वेनी आयशत अना मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन दिवहिराजगे इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर दौलत के वजीरों जलसागा बैरवडानवा एमहा इज्जतरी ही वागे दारिसुं लොබ්වෙති බෙලෙන්වෙරින් මියදු අරුගණ්ඩායකි 10 වෙනි විදරිවරුන් අදි දුරාගාතුන් ජල්සා බලම් දායම හෆරත अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह मियदु वेली डॉक्टरन गे हैसियतुन अरुगंड थिए मेहा बेफुरन कुरुमतिगा मिहिरि नुहनु शुक्र कमायको दिवेहि राज्यगे गौमे यूनिवर्सिटी गे एकी फैकल्टी तकुन 10 වෙනි වාදරිවරුන් තම්සිල් කරුම්ගේ මතිවරි ශරෆ් ලිබිගෙන් මියදකි අරුගන් මෙන් එම්මෙන් එකුගා කුරි හිව්වරා පුර මසෙක්කතුගේ අරුතවරි අදි ෆෝනි නතිජා හාසල් කරවුණු උෆාවරි අදි එහාමෙ තාරිහි දුවේ අරුගණ්ඩායකි 10 වෙනි හුරිහා 10 වෙනි නවස් මර්හබා කොමෙ 10 වෙනි කුස් මියදුගේ මි ඉල්මි දතුරා කුඩිමත්ලා ෆාවර්ණි වර ෆෝනි උම්මීද කායකුගා කන් යගින් අරුගණ්ඩුවස් තිය කොමෙ 10 වෙනි එකේ එෆදා මිකොස් ෆෙෂමන්නේ වර ෆෝනි උම්මීද කායකු එහෙනම් අවස් කොහොගේ ෆැෂන් දිමාවෙන් දියයි අල්ගොන්ගේ හැම හොගේ දර්ෆර් හොස්පිටල් ගා ඇඩ්මිට් කුරේ ෆා උදගුදුවස් වරක කොහොගේ ලියොන් ලිබමු ෆුරතම විස්නාල වුණේ කොස් පස් කොල්ලුම එහෙනම් අවස් ආයිලෑන්ඩිනි කුරිය දියම හිවරු හොස්පිටල් එන්දුගා උඟමතිගා දර්ෆර් බාවගෙන් එදෝ අල්ගොන් මිතතුරු ෆැෂි
hospitala university class takade med datur kuramu te komme dasvene ke effada midaturga kuriya diuma shakku fed hivver gelunu eta faharenga enama ves edu darifulendumati gabawage negi student id card fenna komme faharako midaturga kuriya diuma hivver libi algonda ke azuman ituru furham kame genestin man Allahge minwar fulaku eduge hivvara buramasekkatum mati tawlim fashamun algonda emme furatam kandela azum me dalgonda hasu kurevidze algonde emme gami hunna wakin hasakon algonde member fana firimiha sabit kodini finya hunu gaves andirikama uzala kam gaves algonda ekga tibikam algonda med miwahak medakani miwahake ki wakin algonda hasakam kawatiyenno miedu mitati bikomme dasvenya kives midaturuga eta gonja untake kurimatla ein araganigen hisaba wasula fati bidari warun kan yagin tiya komme dasvenya ves edu e gonja unta fahanala de goen handanko kuriyan ottanga ein hiwar libganane kama ummid kura alugan menge mieduge mi kamiyabe ki eta faratege ehi terikama ebbaluna shamil wegen wadature mikamiyabiga hissavi emeha faratuke aguvazanko e farataka shukura dakurmaki medo algan men komme dasvenya geves zimmai alhamdulillah man Allah subhanahu wa taala ge ilmu fulaku mifada hivaren algan menge ki baga levi kamataka adi mifada kamiyaben algan men nam minwar kore vita kamataka hamda shukur kura ungarna devumga baru badikam neti algon menge lobbeti darisun kurevi hivara vessabas te lobbeti darisun ketteri kamayku ungarna devuma kurevi burama sekata behetevi oga terikama classroom ga heda kurunu ufaver waguttan algon men abadu sananga honnane shukriya emmenduge hiwage darisun ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಿ ದಿವಹಿ ಗೌಮುಗೆ ಆ ಜೀಲು ಬಟ್ಟಂಕೋ ದೆವ್ವ ಆರು ಕಾಟಿ ಕಂಕಶವರು ಕಿಯೇವುಮ ಬೇಣುವ ಹುರಿಹಾ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತೆರೆ ಫಹಿಕೋ ದೆವ್ವ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವನು ಫುರ್ಸತ್ತಕ ವಸೀಲತಕ ಕಿ ಮಿಯದು ಅಳುಗಣ್ ಮೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವಿನಿಯಗೆ ವೆಸ್ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಅಸ್ಲು ಎಹಿಂಕಮುಂ ಅಳುಗಣ್ ಮೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವಿನಿಯಗೆ ವೆಸ್ ಮಿಯದು ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಯಾರು ಕುರೆವಣಿತಿ ಇಂತಿಹಾಯ ಫಹುರು ವೆರಿವಾ adi university nisbeva emmeha farataka hituge fumminu ihlastarikamaiki shukriya algan menge ailaya ga miunge ehi terikama ki mikamiyabige emme muhimu en asas ehenkamun algan mentaka eta gurbani yeve ketterikamaku ummid kurevi algan menge lobbeti beleni verinasha hivvar devi hayatuge baverinasha lobba darinasha adi midaturga ehi tervedevi huriha farataka fafashon shukriya midaturga algon mena ekuga kiyevi ekoringe dawrues ehame bodu ekuga kiyewan heda kurunu ufaveri adi maja waguttaka assignment sungadi hammawati kamboduwe group takka dekenu wahakataka ki abudu sandan go honnani kame hivvaru ella wagutu ekako anikaka devunu hivvarki mi kamiyabige aslu ehenkamun alugange lob alugan menge lobbay korina shukriya ungenumuge maguga hedavi eta duhe ufalai lobin miedu nimuni mitature aguhuri ilmaiku fashama hayate aligada madamay alamayrit fievale ಶಕ್ಯವಸ್ನೆಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಿಯದ್ಗೆ ಮಿಕಾಮಿಯಾಬೇಕಿ ಆದತುರಿಗೆ ಫೆಶುಂ ಲಿಬ್ಬುನು ಆ ಫುರ್ಸತೆ ಅಳುಗಂಟೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾದಸ್ವೆನಿ ನಂಗೆ ಹಂದಾಂ ಕೊದ್ದೆಂ ಬೆಣುವಣಿ ಹಲವಿ ಕಮಾಯ್ಕಿ ಬದಲು ಮುಂದಾದುನಿಯಾ ಎಂಗ್ ಹಮೈಗದಿಯುಮ ಅಬದುವೆಸ್ ಆ ಕಂಕಂ ಉಂಗೆಣುಮ ಜಮಾನಿ ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತಕ ದಫರಾ ವೆವೇಣಿ ಗಾಬಿಲ್ಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಹೋದುಮ ಅಳುಗಣ್ಗೆ ದುವಾಯಕಿ ಅಳುಗಣ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ಮಿದುಬುನು ಇಲ್ಮುಗೆ ಬೇಣು ಹೇಗೊತ್ಕ ಹಿಫುಮ್ಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನು ವ ತಾಲಾ ಮಿಂವರ್ ಕುರೆವು adi alugan menna divehi rajyege gawme university ge sabbun divehi gawma ujala mustaqbal dekkevu amin shukriya.
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಐಷತ್ ಅನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗೆಣಮ್ಗೆ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ದತುರುಗ ತಿಯ ದಸ್ವಿನಿಂಗ್ ಲಿಬ್ಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಇಲ್ಮಾ ದಸ್ಕೊರಿ ಫಣ್ಣುಗೆ ಮಂಫಾ ಹೇಗೊತುಗಾ ಹಿಫಾ ಗಾವಮ ಬಿನಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಆರ್ಕಾಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಗಾ ವುಮಂಗ್ ಮಿ ಲೇಫವೆತಿ ಗಾವಮ ಎದಿಗೊವಾ ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎದುಮಕಿ ತಿಯ ದಸ್ವೆನಿನ್ನಕಿ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನ್ಗೆ ಗೊವಾಲುಮಂಗ್ ಫುರಿಹಮಯಂಗ್ ಇಜಾಬದಿ ಗಾವಮಿ ಹಿದ್ಮತ್ಗಾ ಇಖ್ಲಾಸ್ತರಿ ಫಣ್ಣುವೆರಿ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿ ಬಯಕವ್ವು ದಸ್ವೆನಿನ್ನಂಗ್ ಅರುತವೆರಿ ಕುರಿಮಗಕಂಗ್ ಎದೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಣಿ ಗೌಮಿ ಸಲಾಮ್ಗಾ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳ್ ಮೆಸ್ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವುಂಗ್ ಎದೆಂಗ್ ರಸ್ಮಿಯಾತಂ ವಡಾಗೆನ್ ನೀವು ಬೇಫುಳುನ್ನಂಗ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಬಿಲ ಮೀರ್ ಕೊಲ್ಲೆವುಮೆಂಗ್ ಫಾಷಣಾ ಅದಿ ದೊಶ್ಮೇನಾ ಮಾಲಮ್ಗಾ ಒಣ್ಣಾಣವಾಹಕ ದಂಡವಂಗ್ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ अदे दिन में अगमती पे फुरना हमें हम में केनस्तिनी दिव्य राज्य के कौमी यूनिवर्सिटी के 10 के रस्मियातों वाक़तों अदे में रस्मियातों शरफ़ कुद्दबी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अदे में तो में रस्मियातों का मानी 3 का 11 दरिवरों 10वें सनदों हासिल कोफ़ा अदे में रस्मियातों का रईसुल जमहूरिया मानी स्कूल ऑफ मेडिसिन डॉक्टर कंग हास खमगे सनद हासिल कुरी दारिवारुन्न सनद हवाल खुद बाफा मिनस्मियातु का रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के वाहकुलगा मेदु 10वें नेवी होरिया दारिवारुन्न मनी मुहिम नसीहत के इम्तिहान दे बाफा एगतु इम्तिहान मनी एम मुहिम कमे गतुगा खोम 10वें कुइस खोमता खोम दारिवार कुइस अमिल नफ्सा इतबार कुरमा एदबड़ा किंफा हम मिया एकीगा हासिल कुरी इल्म के अलीगा गहम खिदमत कुरमा अदे कौम बिना कुरमा टका मसके कुरमा इम्तिहान एदबड़ा नवी इम्तिहान मनी मेदो इतुग मजिद हुशारा दावत का बजटा गुड़े को तुम विस वाहफुल दक्का वाफा मेगतुं हुशारा भी बजट इम्तिहान सिफा कुरे भी बोहिया भाई कम के बजट गतुगा मेगतुं दे बिलियन पर गिना रुफिया बोहिया भाई कम खंडारा फावा खम का विदालवी अदे 10वें भी दारिवरुम विस्वानी मी गांव बिना कुरुम का में फद दायरा तक कुरिया दुमा रईसुल जमहूरिया एदिवडा करना वाफा अदे 3 का 11 दारिवरुम में दुगे में रस्मियातु का वानी 10वें सनदु हासिल कोफा अदे में हिसाबन तिबेफुना हमें गनेस्तो मीडिया लाइव कवरेज नि मादा फा वकिवदान होरिया बेफुना सोफा वर दुहा कंगे दे अस्सलाम वालेकुम मधु बयाकु अमिल्ला मसलहतु इसको